Padahal atu ki irazah sesubung umur aulia walina Allah, tapi memang nyakiru bi filli, Allahumma fillahu warhamhu wa fi kenika penghormatan. Minta ki ampunan penghormatan. Karena Kanjeng Nabi juga minta ampunan dak ke Allah. Allahumma inni astaghfirullah. Allahumma wallahi inni la astaghfirullahal azim wa atubu ilai fi kulli yaumin mi'ata marrah. Demi Allah, dawuh Kanjeng Nabi, demi Allah sengkok minta sepora ke Allah setiap areh ben atau beda ke Allah 100 kali. Padahal Kanjeng Nabi tadi dosa kan. Makanya istighfar nikah, mun orang yang sekut istighfar, selamataki dari ujub, selamataki dari sombong. Sombong ini penyakit. Penyakit.